Ja imam večeras čast i zadovoljstvo da kažem svoje impresije o ovoj knjizi. Knjiga se zove Hodočašće na istok i autori su gospoda Milorad i Marko Toković. U naslovu ove knjige nalaze se dve lepe reči srpskog jezika, reči koje svaki pravoslavni Srbin voli da čuje i kojima njegovo duhovno biće celog života stremi. To su reči istok i hodočašće. Istok kome su se Srbi uvek okretali kao istočniku vere svojoj majci Rusiji i hodočašće kao put ka Bogu, ali i u središte sebe suštinu svoga bića. Prvi srpski putopisac bio je Sveti Sava, on je obišao najveće hrišćanske svetinje. Od tog vremena čitamo divne putopise koje su ostavili veliki srpski pisci kao što su Ljuba Nenadović, Isidora Sekulić, Stanislav Vinaver, Jovan Dučić, Crnjanski i mnogi drugi. Nije lako biti putopisac, nije lako prenositi drugima svoje lične utiske, truditi se da i oni, makar u mislima, pređu taj put kojim si ti išao. A taj trud se u ovoj knjizi osjeća i to intenzivno. Putovanja nas uvode u neki drugačiji svet. Ona su prilika da vidimo nove krajeve, upoznamo neke nove ljude, da razmenimo iskustva. Ako je čitav svet knjiga, oni koji putuju čitaju te stranice. Više naučimo o sebi i o drugima na putovanjima nego bilo gde drugde. Nekako ljudi daleko od svog ognjišta postanu svesniji sebe. I nije važno u tim trenucima ni naše obrazovanje, niti društveni status. Važno je koliko smo upili u sebe, koliko su nas ta putovanja oplemenila i da li smo postali bolji ljudi. Persijski pesnik Rumi govorio je da putovanja vraćaju snagu i ljubav u naše živote. A Ibn Batut, jedan od najvećih putnika, zapisa da nas putovanja prvo ostave bez reči, a onda nas pretvore u pripovedače. Ta dimenzija pripovedačka, koja se izvrsno preplića sa religioznom, čini okosnicu ove jedinstvene knjige. Knjigu sam pročitala gotovo u jednom dahu i, ako mogu da nazovem, to je putopisna proza. Već na prvo čitanje me je privukla ne samo svojom temom, nego i izvrsnim fotografijama. Pisca vidimo kao pedantnog svedoka koji brižljivo beleži sve detalje sa svog pokloničkog putovanja. On je pre svega vođen snažnim verskim osjećanjem. Kreće dakle iz Petrova Radina na put koji je dug skoro 8000 kilometara. Imaće tu sreću da vidi neke od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, ali istovremeno osjetit će tu neprocenjivu povezanost sa drugim ljudima, dakle sa svojim saputnicima, to je jedinstvo u hrišćanskoj radosti, u jednoj istoj misli, a to je, priznaćete, u ovom otuđenom i ohladnelom svetu velika nagrada i privilegija. Ređaju se pred očima čitalaca opisi prelepih zdanja, bisera arhitekture istoka, Isakijevski sabor, Ermitaž, Kremlj, hram Hrista Spasa i mnogi drugi. Divni opisi prirode, ruskih stepa, belih noći, izlazaka sunca. Sa grupom ljudi slučajno oformljenom, ali veoma kompaktnom, putujemo i mi u svojim mislima prevaljujući 1000 kilometara i zahvaljujući Marku i Miloradu osjećajući kao da smo i mi u tom istom autobusu. Oni nas vode kroz geografske i istorijske pojmove i svaku posetu dokumentuju, kao što ste mogli videti, prelepom fotografijom. Zaista je pravo uživanje pratiti ih na tom putu. Rumunija, Ukrajina, Rusija, Belorusija. Biseri pravoslavnog sveta koje su ukrasili Bogu ugodni svetitelji. Aleksandar Nevski, Sveti Jovan Kronštatski, Sveti Sergij Radonješki, Sveta Blažena Matrona Moskovska, Blažena Ksenija Petrogradska i mnogi drugi. Dok čitamo ovu knjigu, osjećamo tu empatiju prema saputnicima, prema monasima, prema svim ljudima o kojima pisac zaista, bez pretvaranja, misli sve najljepše. Osjećamo kako nakon sklapanja korica i mi postajemo bolji ljudi. Jer baš ni na šta tokom ovog dugog puta gospodin Toković nije imao da se požali, nijednu rečenicu koja bi upućivala na neku kritiku. Ako je bio umoran, on taj umor ne osjeća. Ako je gladan i žedan, ne osjeća tu glavu, tu žeđ, umor. Osim toga, u čitaocu raste poštovanje i ljubav prema pravoslavnim svetinjama, svetiteljima, koji su u svojim životima i stradanjima svedočili Hristovu veru. A to je, mislim, i bio cilj i svrha ove publikacije. Upoznati one, dakle, koji nisu imali priliku da vide ove daleke svetinje i da se upoznaju sa tim pričama o borcima za veru.
Mnogo je priča o njihovim životima, mnogo je upaljenih sveća, mnogo je relikvija ponetih kući sa ovog putovanja, priča o čudotvornim isceljenjima i slavljenja Boga pre svega. Tekst je osvežen troparima, uzgrednim pričama, detaljima iz istorije zemalja kroz koje se prolazi, prelepih i poučnih citata svetitelja. Ja sam izdvojila jedan koji mi je bio posebno lep, to je citat prepodobnog Simeona Dajbapskog, koji kaže: na svakom kraju mora voda je slana, a na svakom mjestu svijeta Božije oči gledaju. Gospodin Toković nije imao ambicije da ovo štivo pretvara u versko, prepustio je to teolozima, ali ono što je uočljivo, to je ljubav prema pravoslavlju svih putnika koji strpljivo, čak i ako im zdravlje i godine to ne dopuštaju, strpljivo čekaju u redovima pred moštima svetitelja. Znanje koje pisac posjeduje iz raznih oblasti, a ono nije malo, iskoristio je da opiše divne gradove: Moskvu, Minsk, Kijev, San Peterburg, Temišvar. Posebno bih istakla izuzetne fotografije Marka Tokovića, koji ima smisla za detalj, da uhvati trenutak, da dočara lepotu neke crkve, nekog manastira ili nekog lepog predela. Poznato je da dobra fotografija ponekad govori više od reči. Kažu da su najlepše knjige one ispisane na stranicama pasoša. Ako čovek ima oči i uši da upije sve to što je Bog stvorio i što je čovek sagradio i da iz toga izvuče ono što je najlepše i ono što mu je na korist, onda svako putovanje ima svrhu. Ja sam na kraju napisala i onako pobrojala samo jedan mali deo šta mi iz ove knjige možemo saznati, kako možemo proširiti svoja znanja, kako sam ja konkretno proširila svoja znanja i saznala nešto novo. I to je nekoliko podataka, a vi ćete ostale videti u ovoj knjizi. Recimo, da je u rumunskom gradiću Cluj pogubljen stari Renova, primjer naš Hajduk. A onda da je rumunski sveštenik Jon 1703. godine mučen i živ spaljen u blastu sena zato što je bio borac protiv unijaćenja. A onda recimo da je hram Hrista Spasa u Moskvi visok čak 103 metra. Zatim recimo da u Rusiji uopšte nema grafita, da su oni uspeli sa tim da se izbore, da je veoma čisto. Recimo Grci nisu uspeli sa tim da se izbore, oni imaju veoma mnogo grafita po svojim ulicama, po spomenicima, čak i po sakralnim građevinama. Ovde toga nema. Zatim recimo San Peterburg, koji je prelep grad, recimo koji ima 40 pozorišta, Čačak nema nijedno, a ima 250 muzeja. Jedan grad ima 250 muzeja i to možete tamo naći. Da recimo u Rumuniji se nalazi manastir Svetog Đurađa, čiji je Titor bio recimo naš Đurđe Branković, despot. Ili da se u Rumuniji nalazi jedan manastir Dumbrava, u kome se nalazi dom za stare, ali se nalazi i sirotište za decu, i da je veliki deo novca za obnavljanje tog manastira dao jedan veoma poznati fudbalski reprezentativac. Ja sad fudbal ne pratim, ali Jordanescu, da, recimo. Pa onda, na primjer, o grobovima ovim čuvenih pisaca, Čajkovski, svi su oni u Sankt Peterburgu sahranjeni: Čajkovski, Dostojevski, Glinka, Musorgski, Lomonosov i tako dalje, Rimski-Korsakov i mnogi drugi. Naravno, ono što je možda više poznato, to je da su mnogi pisci odlazili u manastir Optina Pustinja, mnogi poznati pisci, Gogolj, Dostojevski i Tolstoj, i da je starac Ambrozije poslužio kao prototip Dostojevskom da opiše starca Zosimu u braći Karamazovima. I na kraju, da kažem da je ova knjiga pripremana 11 meseci, veliki trud je uložen, brižljivo i sa ljubavlju, i to se osjeća dok ovu knjigu prelistavamo. Kažu da su naše uspomene beli novci za crne dane. U tom slučaju Milorad i Marko su istinski bogati, jer su svoje živote upotpunili predivnim uspomenama koje su nesebično podelili sa svojim čitaocima. Ovi skromni Čačani dočarali su nam hrišćanski istok na najlepši način i hvala im na to. Hvala.